छर्काका भेडाहरू हो। त्यसले बाइबलले स्पष्ट गरी बताउँछ, the Bible explicitly, the word of God explicitly, plainly explains that we are not our own, we didn't made ourselves, but it was God who created human being out of the dust of the ground. So the word of God is complete and affirmed in this matter. परमेश्वरको वचन चाहिँ दरिलो छ, उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको। अब what could be the reason? कारण के थियो होला परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु? के संसारमा खानु, पिनु, मोज मजा गर्नु, जाडो खानु, ड्रग्स खानु, मात्नु, छोराछोरी जन्माउनु, घर बनाउनु, त्यसको बादमा मर्नु होइन। If you see closely, everything in this earth has purpose. सबै कुराको उद्देश्य छ। यो रुमको, चौकीको, कार्पेटको, रकको, everything you see, there are no such items without any purpose. कुनै पनि कारण बिनाको छैन। Everything has a purpose. Similarly, God created human beings for a specific purpose. What is that purpose? त्यो उद्देश्य के छ? यो रकको, दैलोको, चौकीको, हरेक कुराको बिना प्रयोजनको केही पनि छैन। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले मान्छे जातिलाई बनाउनु भयो विशेष एउटा प्रयोजनको निम्ति, एउटा कामको लागि। That we find that expression, the meaning in Isaiah, book of Isaiah 43 and verse 7. यशाया किताब 43 अध्यायको 7 पदमा हामी पाउँछौँ। यशाया 43 अध्यायको 7 पद। मान्छे जातिलाई परमेश्वरले किन बनाउनु भयो? पढ्नुहोस्। मेरो नामले कहलाइने हरेकलाई, किनकि मैले विस्तारै पढ्नुहोस्। मेरो नामले कहलाइने हरेकलाई भनेपछि each and every individual on the surface of this earth, God has created him. अनि किनकि मैले उसलाई आफ्नो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेँ। मैले आफ्नो महिमाको लागि सृष्टि गरेँ। मैले उसलाई रचेँ। मैले उसलाई बनाएँ। So when I am referring Isaiah 43:7, those who have English Bible, I would request you to refer to the verse that I am talking about, so that you can also be established in the faith. त मैले जब बाइबलको वचन बताउँछु यहाँबाट, those who have English Bibles, you can turn your Bible simply and see the verses, so that your faith can be established whether I am saying from the word of God or I am saying on my own. मैले भन्दैछु कि या त परमेश्वरको वचन अनुसार हो बुझिन्छ। त परमेश्वरले मान्छे जातिलाई चाहिँ उहाँको महिमाको लागि सृष्टि गर्नुभयो। अब हामी पाउँछौँ परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो मान्छे जातिलाई। How God formed human beings, that we see. So if you turn to the book of Genesis, उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पढ्दाखेरि तपाईले चाल पाउनुहुन्छ। It was God who formed man out of the dust of the ground. 7 पद पढ्नुहोस्। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो। जमिनको माटोबाट रच्नुभयो। अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, the breath that we have been breathing, हामी जुन चाहिँ सास अहिले